Hem кога ало пашеджи ко Ерусалим, ки Витфагија hem Витанија, ки Маслинова гора, о Исус бичагија дујепле учеником. Hem акергјани. Джанко гавсојтано англотуменде hem штом ка кувен ка аракем панлотик нохер. Кокова панда никој таро манушана бешла. Правенле hem анеле. Hem ако некој вакерла туменги, соске керенале одова, вакерен требала е господарески, емов одма ка бичалеле кате. Hem gele hem araklele otikno her panlo uzak ko udar, avrial uzodrumo hem pragele. A некој таро окола кој тергјовена сино те вакергенги. Сокерена, соске правена етикне хере. А ол одговоринге са со вакергеленге о Исус, hem ola mu lele. Hem angele cu Isus etic nehere, hem cige pumareșia uproleste, hem beșla chileste. Hem buge ne bularge pleșia cu drumul, aia vera granche so cingelen conive. Audola cu geana, anglileste, hem palileste vikinelain. Osana, blagoslovimo, koji avela e gospodareski kona. Благословимо о царство Амаре Дадескоро, о Давид, со авела ко анав е господареско. Осана ко учипа. Ем куѓа ко Ерусалим, о храми, ем штом раздикла са, соске веќе сине касно, и клило е дешудуе джененцар ки Витанија. А тај сутнодиве кога и клетари Витанија, ов мокалио. Hem duraldan dikajek smokva со синела листија. Ало, за да те аракјон нешто килате. А кога ало на арака ништо освен листија. Соске панда на синео време баши смокве. Тогаш леля текира лафи hem вакиргјалаки. Отакана никој довек те на хал плоди тута. А олески ручениќа шунена сине. Ем алеко Ерусалим. Ем кога куѓа ко храми почмингјате палдал саринен кој кинена ем би кинена ко храм. Ем превртингја сао астајла е менуваченгере баши сребрениќа, ем остолице е продаваченгере баши голубија. Ем на дозволила сине некој те пренесинал саво ем било чарол ко храми. Hem si kavaların sine vakiri bayalengi. Nali tano pishimo. Mlo ker kavakiro pes ker molitvakoro baši sao narodija. A tu men kergen lestar razbojničko peštera. A u glavna sveštenika hem knižnika Šungeodova hem rodena sine sarte uništinelne soske darana sine olestar u stvari celo narodo sine čudinela pes stari oleskiri nauka. Аракјакоро и клела сине таридис. А сабарескоро, кога накле, дикле и смоква шуки таро корено. А у Петар се тиндја песен вакиргјалски. Учителе дик шукили смоква со денгјан ларма. О Исус одговорингја ем вакиргја ленки. Нека овелтуме вера коре. Чаче вакиравато ми. Ако некој вакирала акале гораки, ваздетут тврдетут ко море. А на посомнила пескопло срце, него верувала дека као овел окова со вакиргјале, одувахем као овел. Одорески вакиравато менги. Са со кароденки молитва, верунен дека примингенле. Ем као овел ту менги. Ем кога тергјовена ки молитва. Опрости. Ако иситуме нешто против некасти, за да те опростмуем тумаро дат, кој тано ки небеса тумаре гревија. Ако парем тумен опростиме тумаро дат, кој тано ки небеса, не те опростно тумаре гревија. Ем але палем ко Ерусалим, ем кога джалас неко храми,
але Гилесте о главна свештеникја, хем о книжникја, хем о старешина. Хем вакир гелески. Саве властеја Кереодова, хем кој ден гјатот беа власте Керелодова. А Исус ваки јаники. Капучавту мене клафин, хем одговорнен манки. Хем кавакиравту менге саве властеја Кераваля кавал. Јованескоро крштевање таро небо ли сине или таро мануша? Одговор немајки. А ола размислине на сине машкар пести. Ако вакираја таро небо, ка вакирала аменге соске тогаш на поверун генле. Ама ако вакираја таро мануша, да рансне таро народо соске сарине, рачун не нале дека ојован сине чаче пророк. Одговорен ге Исусески. Наджанаја. А Исус ваки јаники. Ни мен на вакеравату менге саве властеја кераваля каво.